Дашинкал бихенен барды натуральный местный фермердер кеннера. Говядина, сылгета, туз, чеснок кутавут. Тохта купапут онна. Оны уламар букуявут. Тестеп семе простой. Туз у, онна сымыт. Онна бурдук бутун хай оны тестамес бутун букуян кехебит. Кытанах болохтах тестебит. Онна кытап бутун канна хайыбыт. Тахара мехеян. Хох, барты натуральный местный доктор, фермердер доктора. Оны ботун, оны пилимейн бутун сағылай бол. Күнгө төһөнө оңороготу калырым аны. Күнгө оттон төһө 6-10 5 оңорогот. Барты дибитинен. Оңорогот. Бу форменный, оны еще ручной оңорогот. Батор инден пилимейн. Бу батыр гутун хөблүлөр туку када пилмейм. Атын батыр маны эме алалар ажоннор хөблүлөр. Ким хайда вкустагынан ден курдук. Эме ханны беремиттин. Мен бәм аты маны курсы битер битим. Повар кені. Повар технолог. Аны бу үлелей кит битим. Аны корак кеме киллер бит. Аны тох маны агыс магынак бит намихиннен. Центральный магазиннар. Пока деревня они киллер элик бит. Антон Эппитин бу нам деревнялерден Салбантан, Тастахтан, Апанылар, Мадуттар, Бетүннәр. Алавут.